U petak 17. oktobra 2014. godine održana je godišnja skupština Udruženja Srb 640 iz Martinaca. Kao i prethodnih godina, ovaj događaj su svojim prisustvom, osim članova, uveličali naši dragi gosti. Nagrade najboljima uručio je naš prijatelj Dragan Kuršinović iz Šapca u prisustvu takvih veličina našeg sporta kao što su Vučko, Goran Mesar, Neša i Bane iz Niša, Haško, Lajka, Žunja, Dragan Subotić, Šukunda, Aco Savevski iz Crvenke i mnogi drugi. Najbolji rezultatski bodovno bio je Dragan Radosavljević iz Martinaca, zatim i drugi naši članovi Branislav i Milan Jovičić iz Ilinaca. Skupština je protekla u veselju i dobrom raspoloženju, a u uverenju da će sledeće godine biti još veća i bolja sa boljim takmičarskim rezultatima. Do sledeće godine iz Martinaca sve vas pozdravljamo. Kaže, ja sad čujem kad nosim u selo pa treniram.
Svaki detalj. Dobro večer. Dobro večer. Ovo ide.
16:40 Martinci, da vas pozdravim ovdje sve večeras koji ste došli, da vam poželim da se lepo osjećate, prijatno zabavite i da se na prvom mjestu bezbedno vratite svojim kućama. Ovdje smo da pozdravimo goste na prvom mjestu, ajde kažem tako sa strane, nama drage prijatelje iz Brčkog, Smajlović Kašima, Kundeta Atanović Zijada i Adema Ćandrića. Također, dragi prijatelji koji su prešli veliki broj kilometara, u stvari čiji je auto posustao na nekih 50 kilometara odavde, zahvaljujući Neši trgovcu, zbog toga molim vas jedan poseban aplauz za Vučka Radnića, koji je pristao da vozi Nešu ako znamo da je ovo treći put da se gasi auto našem Nešu. Nešu stoji da nikad se nije pokvario baš danom da se pokvario. Sa nama ovdje iz Niša, Vučić Goran, poznatiji kao Mesar, Savić Siniša Siki i čovjek zbog koga se sve ovo desilo, veliki aplauz Nebojša Đorđević, Neša trgovac iz Niša. Iz Bukovca pozdravljamo Branislava Kitanovića. Iz Knjaževca Tošić Milana, Kocić Slavišu i Jović Milana. Šabac imaju zajedno Marković Slavolju, Popadić Ratko, Stojićević Rade i Žunić Mihajlo. Iz Rume također, dragi prijatelji ovog udruženja, Šukunda Zoran, Šukunda Đuro, Šolaja Steva i Blagović Željko. Još jedno drago lice udruženja iz Martinaca, čovjek sa kojim je bolje da budete dobar prijatelj nego da se zamerite, to je iz Srpske Mitovice Dragan Subotić. Ako se zamerite slučajno sa ovim, bolje da budete dobar prijatelj sa ovim drugim, jer vam može pomoći. Mačvanska Mitrovica Kuzmanovića Đerka. Iz Novih Banovaca dolazi nam Mile Pek. Sljedeći gost ovog udruženja je u stvari jedna vrsta, mogu reći, domaćina, zato što je svake godine ovdje s nama čovjek koji malo pre Šunjaka ga je pitao, zapretio je dobro za naredne godine, neću ga prozivati, ali ćemo vidjeti da li će, zbog pretnje, mislim, ali ćemo vidjeti da li će te svoje pretnje ostvariti. Golubici, Lazić Zorislav Lajka. Iz Crvenke dolazi Aco Saveski i Koko. I iz Prigrevice Mito i Čađa. I molim vas još jedan veliki aplauz na naše domaćine. Sada ćemo preći na dodelu nagrada. U stvari prvo ćemo podijeliti zahvalnice. Kako ja često volim da kažem da nije njih, ne bi bilo ni ovih šampiona. Znači ljudi koji rade za njih, koji odlaze u utakmice, jednostavno ljudi iz senke. Šampioni za sve vas ovdje kao i za mene. Za veliki broj osuđenih utakmica u 2014. godini udruženje se zahvaljuje Jovičić Milanu. Također, za veliki broj osuđenih utakmica Živković Dragan. Za odsuđenu utakmicu u 2014. godini Jovičić Branislav. Također, još jedan momak koji je odvojio svoje vreme, to je Đujić Milan. Udruženje se zahvaljuje za pomoć i saradnju Petrović Slobodan. Također,
za pomoć i saradnju u 2014. godini Jošić Milivoju. Jedno veliko hvala čoveku koji nam je izašao u susret i omogućio salu, prostoriju da se ovdje lepo osjećati, to je Radosavljević Sava. Jedan prigodan poklon. Za njih kažu da su dobri majstori, a večeras ćete moći da se uverite kakav nam je gulaš. Pretpostavljam je dobar, kako je kao i prošle godine, jedna velika desetka. Savić Jovan i Stojnić Milet. Hvala. Prelazimo na postignute rezultate u ovoj godini u udruženju. Ronaldo 2006 Martinci. Prvo mesto u kupu udruženja Radosavljević Dragan. Prosek leta 8,17. On je imao jednog vanrednog letača Mavijana 9,45 i Mavijan Dus šampion 10,03. Društveno takmičenje juniori. Drugo mesto, rezultat 6,01. Jovičić Milan. On ima vanrednog letača, Teker Špic 8,03 i vanrednog Šimler 8,01. Bravo. Prvo mesto juniorsko takmičenje udruženja Radosavljević Dragan, 8 časova 20 minuta. Vanredan letač Mavijanka 8,24, Tekirka 8,14, Mavijanka 8,53, Mavijanka 8,55 i Mavijanka 8,01. Seniorsko prvenstvo udruženja, samo malo pažnje još molim vas. Seniorsko prvenstvo udruženja, drugo mesto Jovičić Branislav, 6 časova 48 minuta. Stani Branja, stani da ti slika. Bravo. Čovjek koji se pretplatio na prva mesta seniorskog prvenstva, Radosavljević Dragan, 9,46. Vanredan letač, 9,00. Mavijan 9,04, Tekir 9,14, Zeleni Mavijan 9,14, šampion letač Mavijan Dus 11,04 i Mavijan Dus 11,05. Ujedno, ovaj Mavijan je iz Zlatna Alka udruženja za 2014. godinu i njemu pripada i Zlatna prsten. Ali događaj su svojim prisustvom, osim članova, uveličali naši dragi gosti. Još ćemo jednom sam malo. Bravo. Nagrade najboljima uručio je naš prijatelj Dragan Kuršinović iz Šapca u prisustvu takvih veličina našeg sporta, kao što su Vučko, Goran Mesar, Neša Ivan iz Niša, Kačko, Ajka, Žunja, Dragan Subotić, Šekulda, Aco Savevski iz Crvenke i mnogi drugi. Čoveku za koga smatra velikog prijatelja udruženja, a jedan vid simbolike, pošto on gaji bele golubove, poziva Subota Dragana da mu uručimo ovo priznanje i bio je Dragan Radosavljević iz Martinaca, zatim i druga naša članovi Branislav i Jeličić iz Ivanića. Može, samo malo. Bravo! Skupština je protekla u veselju i dobrom
šampion udruženja 2014. godine. Prosek i sva rezultata 9.04. Radosavljević Dragan. To bi bilo sve ispred udruženja za 2014. godinu. Vama, kao i na početku, želim prijatan boravak ovde, se lepo provedete i sledeće godine iz Martinaca sve prijatno. vas pozdravljam. Tako ja, 32 terama, ovi 150 čekaju u rezervi. Pošteno. Dobro je, dobro je, dobro je. Čuje ga, nije ne bude. Vidite ih spremno. Vidite ih Vidite, ja gledam koliko je razlika, pogledajte da li mora košti, to je komada, što sam lišati. Od 2.000 doći. Imam razan. Govori do 7-8 sata. Ja? 9. I bitno sad da